Hello, anh ngay bin lang tu ni la hi zat bana kiwan na Facebook nga ka hin post wa chu zat bana kiwan na masat pe na min e het zaba hi in chicken post a comment bol hos kan reply de atam be se in man lo si hos ka hin comment lo de ka hin reply lo de ta ya mami ami chula Priyanka Chopra na bang zingin ka ki pe so pi mami bana neu nu chong loi bal no wow tạ chân nu hơi bền nè thank you so pi nhiều nu trồng lôi ba na chỉ hi lẽ lucky mang cha khong sai ni kilo me miss thank you so pi lucky mang cha khong sai kilo me sa den ka ki pai ti thêm mà tiền hơi uva so pi ka ki pai hơi ni sa den nong hơi ti thêm mà tiền in ba na chỉ lẽ let min lu not jem ke you miss long boom oh thank you ba na chỉ lẽ thằng luôn lên chỉ vang miss ok a hit the boy awan hi sa lo le hi lo hi je nge Alex thằng boy vong phung ham phung namel hoi na chu a cover atam tho ve ke ji tu ha ipina sei na le do RBN ku kin na photo jani warn post na la a si hoi pe ni uwa si hoi pen ka sa di hi ken wang bana hi mang boy emi ta chanu ku ki chanu ka ta chanu zo hi e Sophia nei ne mi sing son kilo mama e thank you Sophie ne mi bana hi ki le hi lamgin ki ben evergreen ke be bi okay thing nei thiam tha do ku ki chano okay mango gui ten hoye ke ya nu mama oh thank you Sophie diolo niam mi kho hoi che thank you Sophie hoi nei sa che in lun hoi kim swan ta wow ai swarai nei je nge piwa ha ka ki pe thank you ban no ya hoi pen nu to hoi nei sa cha to kilom nei sa cha ki kim hau kip no hoi je thank you Sophie ki kim hau kip long set wang si nong ke je to chen ham ba si ide lo lalgin thang nge khong sai ne ki lom se le bai thank you Sophie kilom nei sa in thing nei thiam mel hoi malai a sol ning ti chune hi ngap tam ka hi de ba ha na Sophie hau ki mai hau ki miss good ada ne ki got hita hengi ready ka hite Anthony he wa si banga ne ki de ya message ta ne reply pi nom lo ka thla si Sophie ka boy ji wal he ni de zen ki pa e ning boy khong sang no hoi zen ki ban jan ni ki lom me ba si thank you ka ki pa ba le ki lom ni sa zen jem hoi khong sai bao no hoi dan chu thank you Sophie jem hoi khong sai nang long na hoi ye zon hoi zong na hoi tan chung nga tau te tu ni la aban te le je comment ho hin bo comment ho hi comment hin bol ho video ma sa chilim da bana ka ki ban lim ka post ka reply hin cho long hi ni comment kit na min lang ka hin reply kit ni be o na bon sa bin YouTube Facebook lang ka mu to ki tau ta